Abavuji aba taxi ahansi y'ikigombe cyabo bagiraho akesharingo ko businja kasheshekera izoba bariko ayo okweto mwitwa kwabo ahakibayeta ofisi yo muhezi wa RDC okwanga gukora ahanshonga eziba ari kufana Kadri Mayanja akwetegwa Emma ensonga ezo nwaziremizeo kandi kurora nguma ya Kadiri na kutabaniza mu stage ogu Emma nadiringa na Kadiri in the absence of the RCC. Okurujirira hari Solite Barinda ocha person w'abavuji ba taxi nagira ngo stage eyiba bahire Mayanja hagumire nagireta mu akavuyo cyaretaho okufera okwa business nyinji nagira ngo oyihireho kugira ngo bagizireho enciko nyinji umuhezi wa RCC tabasize okubafaho na no kubahereza ngo oguba kubasa gukoramo ibintu byabo ohiro kubaraganisa ibintu bitari kwicirira atikar nashiba boma haikorara boma narwana kuraya garukata mu stage kandi ba member na bave babo mu stage mbagamba tabacyayenda gukorana kandi abwenge sose zo kutera abantu arire sente zabo ko nabatera nabajuma Mayanja Kadiri akandire stage jonka tuiza mu businge obutufu twarugantu agenda boma bakwasa stage bakamaba itubona bakabaroho twakoma bakome executive okurujirira ahari Hakimu Mwangusya ori secretary w'ikigombe ecyaba taxi nagira ngo mukwakano mwakogu bakahandike baruha bari kwandikira president bari koreka ubutashemererwa bwabo na nenye twaza eya Mayanja tukahandikira okitirisa president John Yoweri Kaguta Museveni ebaloha nitwetomboita abulia abunyakuzi no kunyikiriza no butali kuinganiza ubo musaita Mayanja Kadiri Mwangusya nagira ngo Mayanja Kadiri hagumire n'abatinatinisiza okubahisiyaho akabi hamwe n'amakagabo niko kutaho akesharingo akokwena ngo bamihe aha stage mwaka tulani tutakora niturara ndusibaho ndutujya okuhita wetu Mr President unekitinisa cyawe Mayanja Kadiri obalagamba arugire mu stage yetu atakuragana neitu lekana tinisiriza ngo utandujya garuka acyaro utandujya garuka mbana betu abana n'abayikuru Beitu Emmanuel Businge horiyo muhezi wa RCC nagira ngo eshonga z'abavuji haba motoka zikakoraho ngo kandi heshonge mwe heyo kubiyaho sente ho muringo gutari kwetegerezibwa no kubanyangaraza nayo bakiriyo nibagireba mu niko kushaba abavuji umusaije bakweta Kadiri kamba mugamba bakuza kubisente zabo kandi yakayinenge sombe so tuyikara nabo sayidi zombi bibiri twateka entegeka yo kutekanizo bwembe kwa stage Businge yayongera yagamba n'ahashonga ya Kadiri ari kugira ngo okwezi kumwe okubabere bambinjira stage kukahwa nahabo cyo nawe ari no bugabe obwo garaka kakora nkabavuja abandi now ensonga nyakuru sazo nediyo ugabe bwo muntu gukora Kadiri nagamba naenda gukora so that is the issue akore rundi atakora bitu tukimanya nguriyo ihanga mumu ayino busobozi ayino butunazibwa ayino ugabe akesharingo hakerizoba karetera motoka nyinji zabura gukora icyaretaho akajabiriro hamwe na nakavuyo ka motoka ombwire ubw'abasabazi bakabire nibagenda barebwa bari ahamyanya bemerire ecyajemesereza aba boda boda hamwe na nemotoka hezo buntu okutandika kwekorera akasente abo munyoro kandi kubatabaniza kimwe abo kuba nimpunira kusanga umuntu wo mwati naremesa abantu 10 gukora emirimo yabo hata wokwijo karaka kilo kinu abantu abakujya ka mwengi abakujya kusubura barara bonda basibire babuzirwe ntambura tebayine ngo kubaraso kutambuze byamakubyano ibyo bikiri aho abavuji baraganisa ngo nibendagumiza muna kesharingo okurinda ubu government erataho mushonga zabo ekazitereza Makraga gasha kwa Justin Nyakaisiki aha wa Tayari West